World ni jotoni selai kotor country no kokto norok khna kana but norok chongui de nai world ni jotoni selai chikon country bobo bayasong baksa country asuk chikon je ngui mano norok haima tongnai ang kunu country niya kaisa jaga ni kok se sawi tongo aboni bagui tini ni video ang norok no hai no world ni jotoni selai 5 chikon country rok no funugano hello bayasong ang naidi ano Kokborok fact channel Tuvalu mo country 9 chikon jaga bai kitingjak je furu oro Britain ni rajotto choli furu afuru mono Ellis Island bo hinjakmani mo country BC 1978 year ro freedom mankha Tuvalu country Dokkin Prasanto Mahasagaro located mo pura country 26,000 km area wase mo area tebo komiwi tongkha because tuini level bariwi tongma bagai aboni bagai oroni population bo komiwi tongkha tabuk naika hinke oro 10,000 ni selai bo kom borok rok oro tonglayu scientist mote khe 21,000 year jora khe mo pura country tuyu bisingo habui keluk thangnai Nauru mo country bo Tuvalu country haino Dokkin Prasanto Mahasagaro located mo country only 21 km ni area wase Nauru country no agi Pleasant Island ni mungui sinijagmani mo country 1968 year ro freedom manmani mo country world ni jotoni selai chikon island nation tei bayasong mo world ni emon kaisa country je bini kunu capital mane rajdhani korei aboni logi mo country ni borok ni kun army force bo korei hinmano Monaco mo country France tei Italy ni kini kesaro samudro ni gana bo located saka hinke to Monaco country world ni second jotoni selai chikon country but oro naina bagai kabangma manei tongo norok jodi racing ni fan hinke saiman khana mono Grand Prix racing ni rajdhani bo hinjago je borok saimeya borok no sawi riwano oro Formula 1 ni racing bo ungo bayasong norok saiman ke wana jaga no mo country only 2 km area wase mo country ni kabangma jaga no racing track tei chikon goli bai pungjak Hollywood ni superstar James Bond ni favorite casino Monte Carlo bo o jaga no tei oro tongnai borok rok tax rina nangya Vatican City mo world ni jotoni selai chikon country because mo only 0.44 km area wase oro borok bangmani only 800 chitei norok yakung bai himui no mo pura country no berai manano mo country besirbag Catholic church ni bagui se sinijago oro Catholic ni head pope rok bo tongo mo Vatican City borok ni nijeni koyen bo sramo tei aboni logi borok ni separate post office rok bo tongo oro Sealand norok waisa pano Sealand ni bumung de khnaka khnaya pano ngui mano because mo country only 0.025 km area wase bane mo country 250 meter se but bono country hinui kubuni country by gosijagya mono second world war ni jorao Britain ni shotru country no naikol no bagai sramjakmani micronation hinjaknai Sealand to juda country rok bo kobja khlai toni jakmani mo chikon country no kubuni bai antarashtriyo man dijagyako but Sealand ni borok ni alada passport bo tongo tei koyen bo tongo hinke chongui mano Sealand world ni jotoni selai chikon country tei oro only 30 jon borok se tongo bayasong monong ka world ni 5 chikon country video chajak engka norok like share khlaina ta pokdi teba amti hai content naina bagai naidi ano Kokborok fact channel subscribe khlai bell icon sebui ready